O le tele o tātou e whape whalangolango na vai le Microsoft Word, Microsoft Office ia, o le Microsoft Office. Na le Microsoft Word, Microsoft Excel, o le Microsoft PowerPoint pe o tools a ia tolu ia tele na whaangaso as a text editors i whaangaso e tātou. O le tātou tutorial lea, whamatala toi whaangaina lea o Google Docs o le peo nei sila la pe open up ia lau browser o le Google Chrome browser lea ai te tilo I o le tilo atu le Gmail i le tun manu lea tamatau ia images ia ma docs la ia te whaingoina lava o le 9 dots ia malau o le account la lea information le lai te sila fia i le na set le wo log in Pia le sa fai lau Gmail account. E wera kako tutorial le whamatala no le whamai no le Gmail account. Ia e te kiriki lai le Gmail. Ia le lai te mwhai ona usa lau Gmail le sa e whai. Ina ia whamai ina le emaili I le Google. Le tau o le Gmail. Ia le o le account whai lan nai mwhai ona e whamai ina I Google resources for Google Tools Le ke alu I le top right puna lea, le 9 dots, kiliki ai. Ia nana te sila ato le ai le YouTube I ton, o le Gmail. Ia o le calendar, lea whalai whai tato tutorial whaangai no le calendar. O le setuping o le Gmail accounts, accessing o le YouTube upload ai au wata. Po au learning stories. O le whaangai no le Google Meets, le whaangai na so e whai tato whono. Ia mo le Google Drive, ia le whaangai na store ai au. E ala le default o le tele o le storage I offer me for free le Google. I scroll voi lai lalo le pito I lalo lai te sila tu ai. Le lai te sila tu ai le Google Docs, Google Sheets, o le Google Slides. O le Google Docs slides, e tusalava ma le Microsoft Word. Microsoft Word le whaangaso o le Microsoft Word, o le Microsoft Office, le Word. Le Google voi lato, whai le voi lato, a text doc editor ka o le docs, kai pei o le Microsoft Word. I o le Excel, le Microsoft Excel, le tusa voi la ma le Google Sheets, I le Google application le. Asi sila voi la le slides, I o le Microsoft PowerPoint. Le voi ma sani I whangai no le whai au presentations. Ia foi lá le version nga Google Slides. Io o tools uma ia po applications ia tol. Leo te fia tala noa I lato whaangaina. E free. E le se tupe te tautua mia full whaangaina. Le la open up le Google Docs. Leo fōlinga la nei ai alula I le blank documents. Ia open up si ka kukikiro I le toolbar ma le ma menus ma te tusala pe se sila tu I te tusala ma le Microsoft Word ia o le file lea edit insert whainga insert ia ata ia ma formats o le lei o le whangainga o le Google Docs ava pe whaisau document e whaisau resume po le ase documents le fai o se tusi e ave le aonga po lava le whaangaina pe fai sau story ia le lei o le Google Docs ma fai na se fesa o lava I lau Google Drive ia I fai hana ngai oi la whape pe na share le documents le ia edit se tasi o tangata fai nga conforma share whaangai share button le ia ma fai hana whaangaina ma presents le documents le Isa Google Meet. E ke alua I le pise camera icon lea ia lela en whaina amata se whono. Ia en whaina mana file whono whaanga koe nau. So le e share trailer documents lea. So e uma options na e mwhaiona e tele lau I tunga na option. Whingo fia whiro na whaanga ina. Ia o le Google Docs lea. Ai al whaina I le Google Slides. Ia te whapena foi, te tala le slide fo.
Ia se sila te falling te tu sa leila van my Microsoft PowerPoint. Ia tu la text tu WhatsApp ia manuals fo ile o masani e le fo ilu mo le. Ia ele se vai nga fa pe e te loa tu lunga e tam fai e to ia o lo na fa mai na. Le yo la we mala mai fa mai na PowerPoint. Ma fai fa na e sa lunga le Google Slides. Ia wana o si le fia o te tu sala fa mai na o le PowerPoint ma le Google Slides. O lona e se ngala titi ia o no ma fai na o le se te sa o lava documents i lau i le cloud. Te fai fa na share ia le fengo fina share le documents le fai online. Le Google Slides, ma le Google Docs. E la is tato tutorial le whamatala ato iau li whaangai na o le Google Docs. Pai pe o le sina pātata na ilo sila fia o whee te aluai. Sa ili ia Google Tools se ia ma whea na whaangai na. Ia, whaftai lava.